Mary Mikayi nyumwaye mubunge wa Tiana West Daktari Mutunga kuthurwa ari mukaririte wa nkiama ya bunge Bomeru. Abunge bane bakarire nthina nda kuria no tongere bo wentu kwa jumaine no mwingata na kuthura mubunge wa Bore mugambire ndikiria mukaririte wo akithetera Mutunga ethirite akwa wendi bo bwetekia ngavana mwakeni wa 2027 ndike atumia njiro marinya na nende mwankatha ya bunge bane bathurite akariri ite bathatu ntuburane ne bukuoneka urumu bukiura kiria bunge bane rukugutha rukioneka arakariba county Emiro bwite nende uthubo bwatuma county Emiro ithire ya shewiti na mbere Phineas Imana na kumuriko ntubo kire harwe siasa Yokiarono nyuma ya kithurano kinene kia mwaka muthiru abunge bakuma kaunti ya Meru nibethirite bakia amwe na kwaria na kanwa kamwe witikaniria mubunge wa gicio kia bunge Kimenti North Rahim Daud otweka mutongeria wo kiri kundi kio nikio Meru Parliamentary Group. Ende mbere kinyaya ngoko tolelia abunge bane bethirite bakia ringi na kuwa bo bakuregana no tungeria bokie. Kiaria kaitene kau abunge babatongeretwe ni mubunge wa gicio kia bunge kiatiania West Dr. John Kanyuithia Mutunga waugwire ni bopongwa betikaniririe kwiyamwe na ukurukia Rahim yawe munene wo na tukirwarira tware aruo itwetikaniririe nontu Rahim no wo tukonvinite no wo tuwipite mwanga twachemane tugwana take leadership lakini kwe bamwe betu batareo na number 2 kirutongerio kimanto mingi muno ya ilakwa Mutunga netire na mbere na kuetumi kira kiatumire barita Rahim itine kiu nontu achalita mubunge kiumbe ore thirikari ire kukaiteneka Kenya Kwanza na kendo kinyela thirikari na udhu balazimika kubwithia ugaruruku kiri utongeria batu turailia utongeria bu bo atanirite na thirikari ire kuo thirikari ire kuo ni UNDA na kinya utongeria githi tukando kinyela thirikari ire kuo UNDA bwega no mwanga UNDA yukio tongeria bubwega nawe Anthony Akie Rahim Daud augereirwe ni rwa mutemere ari kumenyethwa na ritiete ki nonto aichalwa atalero ni abunge ba barabonthe bareo na ura kinyom ndekithitie thira kiuka kieteki nwe ankero tongeria nwe ni Mutunga courtesy demands kwamba mjumbe wote anaitwa anaambiwa kwa nini anabadilishwa ama ni nini imefanyika. Shori hata hatuja kaa wiki moja. Mwenye kuni propose ilikuwa ni Mheshimiwa Mutunga. Aikireria nkoro yeke Rahim awere Kenyatta ari na batana etiki na Mutunga ura wari munini yokie na mumenyetheti ati nwakethirani ndi akirita kinyangwecha mutongeria wo yawe Rahim. Hawa ndio wenyewe walisema mimi nilikuwa nimekataa because mimi sina time. Kawaida hata nilikuwa nimeambia Mheshimiwa Mutunga wakati nilichaguliwa na yeye alichaguliwa vice chair, nikamwambia wewe ndio uta deal na hizo maneno zingine zote, shauri mimi niko busy na silikuwa nasikia vizuri. Rethi mbicha boya nende nyuma ya Rahim kurwetini ki urawari munini wokie Kanyuithia Mutunga na yukirete kia kinwe mubunge mugambire ndikire atweka munini wokie bo barendikire utweka munini wokie watila nonto bwachokera nyumene. John Paul Mwirigi nwe atweka mwandiki munene nwe mubunge wa Korotwa Muthoni Ikiara ethira kiuka kia kanya kamunini wokie. Moses Kiramagojine ura ni mubunge wa Central Imenti na ethirite akiuka kia nendeti kia mubangania kana wenda kwaria na Nyoro mwete coordinator ore mubunge nda itare Shadrack ethirite nende akiuka kia etikia mweki kigina nwe Dan Kelly ethira akiura kwa amwatirie. Mubunge wa kiama kia Nope Mpro Aburi ethira nende akiura kwa kuwatithia bangi nzira kana discipline master oriwe nwethirite etweka mwarimu Julius Taitumu na Rahim ethira nende akiuka kia etikia munini wokie. Karambu Kailemia aurwa kumenyera bangi kana arwamira welfare nwe senator wa county ya Meru Kadhuri Murungi anankerwa kanya kotweka patron. Yau yari mantu ya mweri yue komi mwaka muthiru yue ngiriele mirongo ele na yele. Mieri ya kuetandato nyumene ikondoria kia utongeria ringi kirethira kikeya na kuchenchia utongeria boe kundike.
Mutunga urawari nende kuyukia ite kuma Kirahim mweri uyu 10 edira kebela kwa nora edirite akina Kairo etike nora nende edirite akituka munindi okeka itene kau nwe mugambire ndikire muruithania bonge bamero na urumweni por edirite baitumira kia irintuku ya Jumaine kiumye ki atinende mutunga tuakedira ebatongera kiringi ende ne mubunge wa buri akiaria rendekire augire kanywithia atiritanagĩria ngwe na bangi niwe wakorotwa akiuga mutongeria koneka ati kuguna bangi kebela kwa mutongeria ateta wenka mutongeria etana atongeria bangi na mutongeria kabwiru kwira antu ne aria ura mantu jakari utongeria bugaruragwa nike riria antu bara batongeretwe baigwe batena imani na mutongerio ugu batongeretie abunge bawire mutunga edirite nindi akitithie kundi yakiake kiumbe kumuthania ng'ombe aita kurithia akinya leimuru akama akinya mutewa akama akinya genjae akama yekinya kura ng'ombe kurairia utento biekwo mumero tono bya onka mubunge onongelete na kuwa bunge burabutumite akebelwete niki ne kumania nwe koneka yaka kumeria mata eteke ungabana akidurano ne twitite boyeli kwantu bathomete kwethwa chairman gokwa yeka kukwatanira na siasa cia 2027 bakauwa mutunga na kwenda kwa ngavana 2027 utumukirie muno amba kwa ngavana na pengine bambokitha bakenda mantu yangia yu atongeria bana bone bolotete mutungo rengi bakiwa na remero kinyoba tetherio kinyela rais onto braba wete balazimikire nende kwethera bakiara kia na minister wa urimi Mithika Linturi ote muntu weta kumuona ibati twetire na kirima tomwira na mpuru na kiri twamuthaitha tomwira na turombere kanya twite tuone president nontura twanenkere na remerwe na yontumiri ya mukarigiti wa mbere uranwe Rahim Daud kire baraba chalire nereko wale wamechaguliwa chairman na vice chair hata hawa wakicheza hata hawa tutabandua so wacha wafanye kazi tufike tunataka kuona kazi ikifanyika onto bone ndene budirite boy kucharia miario kathomba kuma kire akarina kinyatungeria bamwe mwanya kuma Meru bamwe bakiuga nende kurendo ere ati katungeria ba irabate kwenda kwithura umene na ndigi bukurigali ya Meru kethiri bukuremwa kuona mheshimiwa William Ruto bwe Nairobi bwe na inspector general police bwe na Kithure Kindiki banjastri muchuri ni achore benu bwe na PS bwe na Mithika Linturi uratuije ne muchore wakwe wa raisi ikonda kuona utonya buti gwatanirite na gwe gintu bukuruira no ntukuona raisi bugwatanirite babwe impwe mono niberi ibu kinyani onto bakuretera Meru aibu bakiora kwa nende kuwatanira kenda kuguna Meru independence ya nthiguru yetu ya Kenya tutaigwe MPs beru ira gitigia caucus ati no chairman no chairinde na eu ne ibwe nene muno urawari MCA waruire rorera akiuo tingwataniro erio burukire atungeria ba county ya Meru ni kuonania kuma ngavana MP women rep senator na ndo bange bonde utengwataniro erio na Meru mwangira thaikira atongere tukayo ntharu cia mburi utengwataniro erio aya Rahim kuritonora wari munini wokie nwe mutunga kuritonora wari munini wokie nwe rendekire kiuria kira kinene nikithira boni onto bukethira bukione karingi kana nende rendekire akaomba kwithira itungira kia mwanka turingi kura ringi ururia boku nebo botetheria uchoke kiuria ki Phineas Imana Garo Siasa.